Уроженец деревни Катырша-Сарай Карасу-Базарского района Абджиль Гафаров недавно отметил свое 94-летие. Несмотря на возраст, он стремится быть активным и жизнерадостным, но за его улыбкой прячется печаль и тяжелые воспоминания о нелегком детстве, выпавшем на годы войны. Хабер келді, Германия, Совет үкіметінің сыңырыны бұзды. Демек, cenk başladı. Hani başladılar akaylarını almağa, silah tutmağa yaragan kişilerini hepsini aldılar. Военкомат, через военкомат. Cenk'e aldılar, evet. 6 tane balaydık. 5-6 tane koyumuz var idi. Ben işlerini karaydım. Hani sabah otlatmaya ketesin, akşam özleri kaytıp geledi. Levseler geldi, Rumiler geldi, koylarını Rumiler kırslap soyu aşadılar. Но самые горькие воспоминания Абджиль Аға о депортации и разлуке с родиной. Ритуал Мısır aldık. 20 kilo olsa көтеріп çıktım idem Mısır'ı. Başka almağa yok edi. Komşumuz Ermeni komşumuz var edi. Bedros degen. Bir kopka un getirip berdi. Bir yaxşı şey iyi bözek, bir közü daha yaxşı kurulman edi. Lemseler sklad etken ediler. Produktovi sklad. Konservalar kalgan edi. Kaçtı da skladda bayağı kişiler kalgan edi. Bir tane. Bölüştük. Yolda, poyuzda konservalarını aşağımızda aşamak gerek de. Семья Гафаровых попала на Урал, где вместе с остальными односельчанами жила в деревянном бараке. 30'dan ziyade Korant'a 10. kilometrede kaldırdılar bizi. Boş baraklar. Baraklar türmeler bulgan. Cenk başlagaman o türmedeki kalklarını cenk'e alıp ketkenlerde 100 gram ötmek gayrı başka şey yok idi. Su, tuz, 300 gram ötmek. Kışta 40 gradus karşı soğuk болады. Urba meselesi kıyın bu edi. Kene yaxşı yorganlarımız var edi. Pamuklu. Anam zavallı dedi, yorganlarını buzup pamuğundan pamuklu urva tігеді. Оказавшись в суровых условиях ссылки, депортированные крымские татары умирали там семьями. Погибли и родные Абджиля Гафарова. Ağır vakitler oldu. Yarısı öldü. Tif hastalığı bitti, karantin oldu. Anam öldü. 3 tane bala öldü. 3 tanesi yeli. Babam Turdarmiyada etti. 47. senesi babam geldi de gelmegen bolsa ana üçümüzde ölecek edik. Ben de ölecek edim. Kuru skelet kaldı. Yele жүреміз. Arıkladık.
столовойда аш береділер. Қыштықан шорбасы. Қыштықан. Алла баба ажығандыр да, яшаған жеріміз только қыштықан еді. Адам бойы қыштықан. Балтаман торайлар. Баба қазанарға қыштықанды шорбасы. Только тұз, су, башқа ши жоқ. Бабам келген соң біздерді детдомға берді. Көпчек үшін шапқалады детдомға бермек үшін. Жанны құтармақ үшін детдомға берді. Анда ашамаған кісілер береділер де. День и ночь отец трудился на лесоповале, чтобы выжить и быть опорой для своих детей. Спустя лишь год он вновь смог воссоединиться с ними. Он отменили коммерческий хлеб и кумышқа шкаф. Халық тойды өтмекке тойды. Бізді бабам алды, қайтарып алды. Детдомдан бабаммен шалыштым. Тереклеріні жығалар. Бригада. Мен ярадым птағын кесмеге. Несмотря на тяжелую работу и трудности, Абджиль Гафаров окончил на Урале 8 классов. Тяга к знаниям и желание учиться натолкнули его на непростой поступок. В 1953 году он бежал в Среднюю Азию, в город Шахризабск к тете. Комендатура режимі егер тұтсалар, 25 жыл лагер. Не де болса, қаштым. Поездлар уақытты жүре, Тизанам оғлы Расим техникумға кірежек оқымаға. Соңғы экзамен берген вақытте мен келіп қалдым. Диктант яздық, мен яздым, о көшірді. Екеміз барабар мен рус группасына кірдім. О өзбек группасына. Екеміз де техникумға кірдік. Абджиль Гафаров получил специальность зоотехника. Позже заочно поступил на историко-филологический факультет в педагогический институт в Бухаре. Долгие годы на чужбине он работал учителем истории в школе, где встретил свою будущую жену Мумине Куртиитову, учительницу начальных классов. В 1963 году они поженились, стали родителями 4 детей. Семья жила в Наваи в колхозе Нарпай. В 1988 году Абджиль Ага вместе с семьей решает вернуться на родину, по которой долго тосковал. Көйіміздің өзені, қырлары, орманлары бек бай еді. Чуал фындық жерлер халық. Hepsi көз önüne келеді. Bazı біргелері көйімізге ұқсайды. Орманларда фындық тереклері бар еді, Уралда. Ана оны көрсем, как Қырымға барғандай болады. Однако первые годы в Крыму выдались тяжелыми. Найти жилье и работу Абджиль Ага оказалось непросто. Семья обосновалась в селе Яркое поле Джанкойского района. Позже, в 2005 году, Абджиль Ага перебрался в поселок Исмаилбей к сыну. Қырым мен үшін доғма ер еді. Ама
ұқсамай еді. Бастақындай ұқсамай еді. Салқынша, басқа түрлі запах другой был.